I know it's been a long time coming. You've wanted to get this knockout win in your first UFC win. So I guess what are the emotions after a performance like that here in Montreal? Раз, два, три. Поздравляю с победой. Я знаю, что ты долгое время уже ждал, чтобы выйти и показать себя таким образом. Ты получил этот нокаут, которого ты очень хотел. Какие ощущения, какие чувства сейчас? Thank you. Я қазір өз-өзімді өте керемет сезініп отырмын. Себебі мен бұл жекпе-жекке ұзақ уақыт дайындалдым. Мен бұл жекпе-жекті ұзақ күттім. Менде травмалар болды. Сол себепті мен көп дайындалғаннан кейін қазір өте қатты қуаныштымын. I feel really great. I've been waiting for this for a long time. You know, this was the time where I had time to prepare. The last time it was a short notice fight. I had injury after that fight. This time around, I've been waiting and waiting for this opportunity. I had the time to prepare. I prepared both back home and in the States, and you now see what I can do when I'm prepared. It seems you have scouted him out pretty perfectly. You had a lot of success with those punches down the middle, and then those two uppercuts, the second one ended up putting him away. So did this play out exactly as you expected? Было впечатление, что ты знал точно, что делать, потому что ты попадал джебами, а потом такое впечатление, что ты на тайминге его поймал, на этот апперкот. Такое впечатление, что вы так и задумывали, да? Это был твой план? Бұл біздің планымыз болды. Бұны мен бір рет маған берген күннен бастап мен осы ударды дайындадым. Мен оны білдім, оған өтетінін. Біздің планымыз орындалды. Yes, this was exactly what we prepared. The second I got Brett as an opponent, I knew that this combination works, and I was preparing it and working on it and making sure that I know how to do this, and it worked. You saw it worked. In terms of your own career moving forward, especially after your UFC debut against Umar, you had one of the more competitive fights against him, and now you win in spectacular fashion like this. Do you think it will be hard for the UFC to book fights for you because fans and fighters might not know who you are, and you present such a dangerous skill set against high-level fighters? Насчет твоей карьеры, насчет того, как твоя карьера будет развиваться. У тебя был первый бой против Умара, ты вышел на коротком уведомлении и дал ему один из самых сложных боев. Здесь сейчас у тебя была подготовка, ты нокаутировал своего оппонента. Кажется ли тебе, что для UFC будет сложно давать тебе бои, сложно развивать твою карьеру, потому что тебя не сильно люди знают, но ты очень хорошо дерешься и очень сильное противостояние даешь? Будет ли проблема находить тебе оппонентов? Мен енді бастап жатырмын. Мен әлі пиковый формама полный әлі де өзімді көрсеткен жоқпын. Алла қаласа менен бәрі қашатын болады бұйыртса. Өйткені мен енді бастап жатырмын бәрін. Алла қаласа бұдан да ары қарай шындала түсем, тек қана шындала түсем Алла қаласа. You haven't seen anything yet. This is just the beginning for me. I'm still very young. I have time to develop myself, to hone my skills. God knows this. I'm going to be a nightmare for this division. Everybody's going to be afraid of me. I'm going to make sure to blast through this division. And in terms of what you want next, you said you wanted to get back as soon as possible. So I guess how active do you want to be for the rest of the year? And are there places you would like to fight? Ты сказал, что ты очень скоро хочешь вернуться. Насколько активным ты хочешь быть в этом году? Сколько раз драться? И есть ли места, города, в которых тебе хотелось бы побиться? Енді қазір нақты айта алмаймын. Бір 2 айда бұйыртса қайта оралым келеді Алла қаласа. Don't know exactly when, but 2-3 months possibly. I want to come back within the 2-3 months period. Next that right here. Congratulations on the win tonight. You had a very difficult fight for your debut against Umar, obviously. And in hindsight, are you happy that you had that sort of debut? Because, you did fight one of the best in the division, kind of got a taste for what the level at the top is like. And now you can kind of just work your way up, knowing what it's going to take to get there. Поздравляю тебя с победой. Насчет твоего дебюта. Ты вышла против Умара на коротком давлении, и это был очень сложный для тебя бой. Но ты сразу вышла против топа в этом дивизионе, человек, который уже бился за пояс. Кажется ли тебе, что ты таким образом можешь легче подойти к дивизиону, рассмотреть дивизион, потому что ты уже с топами дрался, значит, наверное, остальные будут легче, чем то, с чем тебе пришлось сразиться в твоем дебюте? Мен ең бірінші дебютім топпен болды, бірақ мен ол жерде өзімді көрсете алдым деп айта алмаймын. Бірақ дальнейшем бүгінде полноценно ашып көрсеткен жоқпын, Алла қаласа алдағы бойларымда көрсетемін бұйыртса.
Yes, there was a fight against the top contender, but back then I wasn't able to show myself at all. I didn't have time to prepare. I didn't have time to show myself. Today, you saw an incredible finish, but you still haven't seen me. I still wasn't able to open up. So you'll see it. The more time goes on, you'll see what I'm able to do. And then it's been a while since that fight. Was it frustrating waiting this long to get back in here, and kind of what's kept you away this long? Очень долгое время прошло после того боя против Умара. Было ли тебе это, раздражало тебя, что так долго заняло вернуться, и почему тебя так долго не было? Менде биринчиден травма болду. Ол травма узак жазылды. Одан кийин мен бой сурадым, бой күттүм. Узак убакыт бой күтүп калдым. Бойду осы убакытка берди. Мен негизи февраль, январь айларында дайын болгом. After that fight, I actually had a pretty bad injury. So after that, I had to have surgery, then rehabilitation, then coming back to training slowly but surely. And then afterwards, I've actually been asking for a fight. I've been waiting for a fight. It has been frustrating, but I was ready to go in January, and I was asking for a fight since then. And it's just taken the time to find the opponent that we were able to get. Congrats again. Big fight right here. Your fellow countryman, Shavkat Rakhmonov, obviously will be taking a close eye on the main event tonight. His rise up through the UFC in the welterweight division, is that something that you take inspiration from? Шавкат наверняка сегодня будет очень смотреть этот бой, важный бой, который будет в главном событии. Для него этот бой очень многое значит. Он твой земляк, он очень быстро прошел через этот свой дивизион полусредний. Берешь ли ты, смотришь ли на него, как он это сделал, и хочешь ли ты сделать так, как он? Мен Шавкат емесмін, мен Бекзатпын. Я Шавкат өте керемет, мықты спортшылардың бірі. Бірақ менің өзімнің жолым бар. Мен өзім жолыммен жүрем, Алла қаласа. I just want you to know that I'm not Shavkat. I'm Begzat, right? I know that he's amazing. I know he's a great fighter, but I'm a whole different person. I have a different way. I have a different style, and you'll see my rise as well. Thank you. Салямет Сезбе. Бигдат, на русском вопрос будет. В этом году представители Казахстана до тебя не побеждали. Не было ли у тебя внутри что-то такого негативного, скажем, будто этот год проклятый для вашей страны, для ваших бойцов? Before you this year in 2025, no other Kazakh fighters have gotten a victory. Have you thought about this year? Were you worried about this? Maybe this year is some sort of a cursed year for the fighters from your country. Менде, әрбір спортсменде қобалжу болады. Бірақ мен іштей жеңетіме сеніп шықтым. У каждого спортсмена есть волнение насчет того, когда ты выходишь в клетку, но я в себя верил, и я верил, что я могу выиграть. Every fighter is worried about it, the victory when they come out, they're worried about their performance, but I believe in myself and I believe that I could win. И еще один вопрос про твой бой с Умаром. Как ты считаешь, если бы у тебя был полноценный лагерь перед этим боем, сложился ли бы он по-другому, и если да, то в чем именно? And one more question about your fight against Umar, your debut. Do you think that the fight would have gone differently if you had a full camp? And if you think that it would go differently, why? Ол жерде енді мен қазір өткенді қайта айтқым келмейді, бірақ бәрі мүмкін болушы еді. Мүмкін басқаша да болушы еді. Я не хочу думать о прошлом, о том, что уже прошло, но, конечно же, все могло быть по-другому, совсем все было бы иначе, если бы был полный кемп, но что было, то было. I don't want to think about the past, it happened the way it happened. I know that things could have been different, a lot of things could have been different if I had a full camp, but it is what it is, it already happened, and I want to dwell on the past.